Keseng kongres kepada ke wei na kiseng sain pertai ke bagi beriu kikran bakala bandai keseng ke ban ai ke cingi khun berka Voice of the People Party VPP ladawan ke election kom ke MDC ne wat hu arcara pupra henry ke cingdan jeng ke cingkeno bagadon ke cingi le chan jong MP berem uba Vincent Edspala ba ke National People's Party NPP kamtam hadian bula syaremno ag election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kala penlong iki emli ki MDC ban nongi lambah khmat ke Kongres ban pengkre ban penhamno uba Vincent nakashuki Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC katolong khubor na kinongilam ke Kongres ki penpau bagasamoi trekam uba pala kom Presiden ke MPCC ru kan kutno hauni ubnai nailar arcara psau uba pala hau nailar arcara phuai menba udang dai MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ula shimti ke kam kum kledo ke Kongres Meghalaya dak bami bujli Dr. Celestine Lingdo ubadai MLA bamenta na Umsning Constituency laong ba pala da shim khiai ke kam kum Presiden ke parti hadin pula syarami ke election MP Lok Sabha ula khambun kamno hakiwai pat bat klat ek kamram kum Presiden kuman syukudau ba pala udang kamilinti ban job akasian basau kum MP na Shillong dak tiket Kongres mentau snem Henry nak result election nak sautrik juliau arca upsau ula syatam penban hadu lailak nyau fuyajar kandai spash phobot hau kortong ke Voice of the People Party u Dr. Ricky H. Sengkon ke Kongres ke badan nak liang persya ke yang darbar thau ang ke jela Meghalaya ke don mentas tang sangut ki MLA ketau ba Roni V Lingdo ba Charles Marngar u ba Gabriel Walang ki babatlang ke kam MDC nalor u Dr. Celestine Lingdo ke Kongres keladu iu saling isangma kumu MLA hadin pula job ik election MP Lok Sabha na Tura Parliamentary Constituency dak ba penliam kertong ke NPP ke akatha ke sangma kat bah yang darbar thau an ke jela ke Kongres ke syong ke liang persya henry ke trelang pat ber ke NPP ha ke Executive Committee jong Khas Autonomous District Council ke HADC nolor kita ki langut ke MDC ke balongru ke MLA ke Kongres ke doni ba pensingan NCM ubadairu MDC ke maukhar pentor omkra bobat kam kum Deputy Chief Executive Member ke Council na kini ki AKA na kita ki MLA bat MDC lem kinong kitkam ki laong ba kecingile chan jo ba pala ba NPP kelawan ra kecingdo nongi ke parti kumbala pau ha result election MP National Parliamentary Constituency kilaong ba kim kwa shu ikur kom trikam ba pala nomor kanang pensniu duri ke parti harilong khasi chantia dak bashim nuksa ba Kongres kan kham khurbun ki MLA harilong karu nak jingjob usaleng sangmai election MP kilaong bodongkam ban bujuli no yau nong yelam shushu kilaong ba bon ki bakwa ban wan shi Kongres ban yakhon election MDC bat MLA henry ki penpau ke jingwet yu ba pala bat benrap ba kenhap ban perkhat ke lawai ke parti bakan sniu nakadaw uwe ubriu shushu kila kadaw ba ke jingwan ba pala kum Presiden ke MPC kala penlong ru ba du khat arngot ke MLA ke parti ban pet shi All India Trinamool Congress hau nai weng arajar arpuway uba pala lo chop nangkong election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency house nem arjar khandai bot para house nem arjar khat saw bat arjar khat khandai ulai ai rangi election MLA arjar fly na Sutanga Saipong Constituency henry lo syarem makertong ke NPP ke kong Santa Mary Shilla katolong khubor ke kedau ba kecingcit Presiden bathamai kena mai lat shu uba pala bo unwan biang kum khli ke parti ba kendang emir cimut ya unu ubriu ubakin pensyong ke tei ke syukui Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya